Policija iz Skoplja tvrdi da je rasvetlila slučaj ubistva 14-godišnje devojčice i 74-godišnjeg muškarca koji je potresao region. Ministar policije Oliver Spaskovski je saopštio da je motiv za otmicu i ubistvo maloletne VĐ koristoljublje, te da je u krivično delo umešan i otac za kojeg se sumnja da je otmičarima odao informacije o njenom kretanju, a s ciljem iznude novca od njene majke. Spasovski je naveo da ubijeni muškarac iz Velesa nije imao veze sa devojčicom, ali je osumnjičenima dugovao oko 500 evra, te su mu zbog toga uzeli automobil kojim je oteta devojčica. Osumnjičeni se 5 lica. 5 osoba je osumnjičeno, trojici je već određen pritvor, jedno lice je van zemlje, a otac ubijene maloletnice je priveden i saslušan. Motiv zločina je koristoljublje. Jedan od osumnjičenih je u dogovoru i sa znanjem člana porodice organizovao izvršenje dela kako bi od majke maloletnice iznudio novac, tako da bi svi uključeni imali materijalnu korist. Maloletnica je odvedena s ulaza u zgradu nakon što je njen otac prethodno s organizatorima zločina podelio informaciju o vremenu kada je ona bila sama kod kuće. Glavni organizatori i izvršilaca su 27. novembra oko 10 časova ubili maloletnicu iz pištolja u strahu od dokaza koje bi policija mogla da pribavi. Učinit ću sve da ovo čudovište privedem pravdi čim stupi na naše tlo.